1 Timothy chapter 1 and verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, which is our hope. Sa atong panahon karon, kung magsulat ta sa letter nga to sa tao, we put our name at the end. Magsulat ko nga to sa tao sa laing lugar. And then at the very end, I'll say, yours for souls, Pastor Mike, or your friend, Pastor Mike, sa katapusan magbutang sa atong ngalan. That's how we sign. But in the Bible, when Paul wrote a letter, and most of the time when they wrote letters, they put the name of the writer first. Kay kung kita mo ba sa letter, sa atong buhaton una, muglanto sa ilalom, kinsa gikan. So in the Bible, they put the name first. Verse 2, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Bisaya. Si Pablo, usa ka apostol ni Jesus Kristo, pinagi sa sugo sa Dios nga atong maluluwas ug ni Ginoong Jesus Kristo nga mao nga atong paglaom. Ngato ni Timoteo, akong kaugalingon nga anak diha sa pagtuo. Si Paul wala nag-share gayud ni Timothy kabayan sa kaluwasan, pero si Paul ang nag-train ni Timothy diha sa ministry o murag nag-adapt siya ni Timothy sama sa iyang kaugalingon anak. So he calls him my son in the faith. Nga anak, akong kaugalingon nga anak diha sa pagtuo, grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan ug ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Ingon nga ako mihangyo kanimo sa pagpabilin paghihapon sa Efeso, sa diha nga ako miadto sa Macedonia, aron ikaw makasugo sa pipila, that should be makasugo sa uban, nga sila dili magtudlo og lain nga pagtulunan. This morning, ganahan ko passport ninyo sa rason nga daghang mga church sa pisa na sa kalibutan, daghang gayud ang mga church mag-change diha sa ilang doktrina. Nga naman ay daghan yun. Natingalat mi, nibalik mi sa US sa 2022 ug nako higala dito nga dili suod kayo pero higala and sa diha niabot mi dito. Last time nakakita niya, 2014, 15, I don't know, 15, 16, I think, forget when it was. 2016, kapin, natingalat ko sa pagtubo, niinig nga higalat na ko. Before, he was very worldly, but then when we went back in 2016, I was very pleased na nahimo na siyang magwali, nag-grow gyud siya, and I was amazed at how he had changed when I saw him. I think it was 2016. Kaya ang last time before that, I think I saw him 2008, 2007, and nag-change gyud siya, nag-grow siya. And then we went back in 2022. Ug natingala ko, nakakaton, na-change gayud siya sa iyang doktrina sa kaluwasan. Ug nagwali gyapon siya, pero lahi ang iyang mensahe, he had become what we call a hyper-Calvinist. Hinagato siya nga ang Diyos ang mupili kinsa maluwas o what kay choice na change gyud ang doktrina, and I was just shocked. Kaya ko sa yang ugangan Pastor Pod, yang ugangan wala na change, pero siya, lahi gayud. And I want to talk to you today why so many churches change, and one of the ways that churches change. The title of my message this morning is Keeping Our Doctrine Right. Would that be magpabilin? I think magpabilin sa atong doktrina, the Bible word is pagtulunan, but I like the word doktrina, nga sakto. Nga mahiuyon gyapon sa pagtudlo sa Biblia. I don't want our church to change. Dili ko ganahan nga kita mausab. And I'm going to tell you today what causes so many churches to change. Now, akong outline English gyud. I think there's only like 2 sentences in Visayan. Magsulay ko magbinasaya, pero basin daghang ng English. We'll see. Kapoy akong hunahunag gamay. And I don't talk to you about that today. Keeping our doctrine
right. Unsaon paglikay sa change sa atong doktrina. Magampo ta, dayon ko mo makalingkod. And Father, would you please bless the preaching of your word this morning? Would you fill me with your spirit? Would you empower me, God? Would you help me, Father, to make the truth very, very clear? Please, God, bless our church. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Usa sa what's the right word there? Pinakalasod, magulo-anon nga butang sa kinabuhi nako, mao ang pagbantay gikan sa halayo, kay nami diri sa dapitan, layo kayo gikan sa akong mga friends sa US, pero ang pagbantay sa mga tao nga sama nako sa una sa ilang pagtuo, na dako sila sa akong kaugalingong church. Basin nag-eskwela sila sa pareho nga Bible College dito sa Hyles Anderson College. Gikan sa halayo, magbantay ko samtang sila mag-change. Huwag mabot ang panahon, dali na mag-sowanin. Sa una, sowaner sila. Sa una, separated layo, gikan sa kalibutan, dali pareho sa kalibutan. And mubantay ko, huwag mo kita ko nga, na-change sila. Mahimong samat sa kalibutan, sa ilang pamisti, sa ilang music, sa ilang salida, sa ilang entertainment. Dali na sila mag-share sa gospel. And then, dakang nila, hina-hina nag-change sa kabahin sa kaluwasan. Ang doktrina sa kaluwasan. And I want to talk to you about that this morning. Sa atong teksto karong buntag, si Paul nagsula ngadto sa iyang preacher boy. He trained Timothy. Nailain nag-share kaniya, pero si Paul ang nag-train gayud ni Timothy. That's why he calls him akong anak diha sa pagtuo. And sa dihang si Paul nag-start sa church dito sa Ephesus. Nasya dito sa Ephesus 2 years kapin. Nalimot ko sa panahon. Dugay-dugay na siya sa Ephesus o naidako nga church dito sa Ephesus. Sa Bisaya, Epheso. Naibok kitawag Ephesians. Si Paul ang nag-start sa church dito sa Ephesus. Nagatubang siya sa mga kalisod o kagubot dito. Na mga riot dito sa Ephesus o kaguliyang. Kanang pulong na mga kaguliyang o pero nindot nga dako nga church dito sa Ephesus. Pero niabot ang panahon nga ang Diyos nag-decision nga si Paul kinahanglan magpadayon nga to sa sunod nga lugar. Kay si Paul, ang iyang ministry, dili ang pagkapastor nga permanente. Ang iyang ministry nga siya nag-start sa daghang churches dayon, nag-train sa uban, o sila nag-stay. So niabot ang panahon, kinahanglan siya mubiyat. O siya na ngayon nga si Timothy mag-stay, o mahimo ng pastor niya nga dako nga church sa Ephesus. You gotta understand, Timothy was we would call him sensitive. Si Timothy dali priogyud sa personality ni Paul. Siyang klaseng tao dali maghilak. Siyang tao nga humok kayo sa kasing-kasing. Si Paul po nahigugmag yun sa tao, pero si Paul gahi kayo kung kinahanglan. Pero si Timothy, mas humok siya. Mas dali maghilak. Kanayang batasan, kung mabasa ka sa mga stories or mga letters nga to ni Timothy, you see that si Paul nagsulti, nahinumdum ko sa imong mga luha. Nahinumdum ko sa imong kalisod. And Timothy was more softer. O kini nga responsibilidad nga gihatag kaniya gikan ni Paul. Bugat kayo. This is a big church, daghang bagong believers, pipila ka tuig, bago pa naluwas, sila nag-grow, pero bugat kayo. Go back with me to verse 2, let's read it. 1 Timothy 1 verse 2, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. So, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, kanang mga letter, wala gipadala nga to sa mga church. Kanang tulo, gipadala diretso nga to sa pastor. 1 and 2 Timothy, syempre, send nga to ni Timothy, and Titus nga to sa pastor dito sa Crete, yung alad si Titus, or sa Bisaya, Tito. Not uncle, lahi na. Sakong Tito, why labot na. And, but this letter is written to Timothy himself. Nga to ni Timothy mismo. Verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine.
Ingon nga ako mihangyok kanimo sa pagpabilin pagyapon sa Efeso. Sa diha nga ako miadto sa Macedonia aron ikaw makasugo sa uban nga sila dili magtudlo og lain nga pagtulunan, lain nga doktrina. Paul said, Timothy, kining raso nga ako naghangyo nga ikaw man ang magpabilin. Kay kabalo ko, makasali ko kanimo nga dili mo change, dili mausab diya sa imong doktrina. Kini nga church sa Ephesus na daghang bago nga mga Kristohanon. Og sila nag-grow na, og ang uban nila nahimo ng teachers og preachers, basing naluwas 2 years, 3 years, og nagtulo na sila, nagwali na. Pero si Paul nabalaka kay bago pa sila naluwas, og siya kabalo, kung naay bagong Kristohanon, bagong magtutuo, dakong chance nga masayop siya sa doktrina, dakong chance nga ma-change siya, can I use the word I can't think of the word right now, not sipyat. What is sipyat? What is sipyat? Sayop? Is that sipyat? Masipyat? Masayop? There's another word I'm looking for. It means to leave the path. Mo simang? Simang. And there's another word too, but simang is what came into my head. He's, Tipas. That was the other word I was thinking. Paul was afraid tungod na daghang bagong magtutuo kung wala sila ay usa ka mature nga leader, nga dugay kayo nag-uban ni Paul, nakasabot gyud sa doktrina, nakasabot sa rason para sa ilang mga pamaagi, nahadlok siya nga ang church sa Ephesus mo, simang. Sama sa mga church dito sa Galatia. If you read Galatians, there were probably 10 churches in Galatia, and daghang mga church dito, nagbiya sa kamatuoran, kabayan sa kaluwasan, pinagi sa pagtulamang, nagsago sila, kinahanglan mutuo o musunod sa balaod, kanang doktrina. Basically, ang doktrina sa Sabadista, ang ilang gidawat diha sa Galatia. The doctrine of mga Sabadista, bago na, kanang ilang gituhan diha sa Galatia. And may mga tao nagsulti, sakto gyud tuo lang, pero kinalampod musunod sa balaod. O dali tuo lamang kung kinalampod mo tuman sa balaod. But anyway, he was worried that the doctrine would change. And Paul said, Timothy, ako nagpabili nimo kay kabalo ko dili ka magtugo nga ang doktrina usab. Ang simple nga kamatuoran karong buntag, lukop sa kalibutan na daghang church nga nag-change. Did you know 50 or 60 years ago, halos tanan church nga dali katolika, o siyempre ang mga wailabot ang mga Jehovah's Witnesses, wailabot ang mga Mormons, but the Methodists, the Presbyterians, the Pentecostals, naay gamay nga mga diferensya diha kanila, pero halos silang tanan nagwali nga maluwas ta pinagis pagtuo, ug nagwali sila batok sa sala sa mga ako nagwali karon. Isog kayo, nagataki sa sala. But look around. Pipila gayon ang mga church sa manini karon. Bisan ang mga Baptist na daghan nga nag-change. Nagdawat na sa praise and worship music ang kalibutanhong nga paagi nga magsimba, ang nagdawa sa mga pamiste, mga uso sa kalibutan, magdawa sa ilang music, and the Christians who are supposed to reach the world are living just like the world that we're supposed to reach. Naidaghang churches nga nag-change sa atong panahon karon. In this morning, I want to show you the typical process. Unsa ang common nga proseso, ang common nga paagi nga ang mga church ma-change kay dili kali. You know, ang kagabok, is that the right word? Ang kagabok, kanunay maghinay-hinay. Right? Bisan unsa pwede magabok, ang puthaw, ang kahoy, di ba? Ug ang doktrina. Kung naay like akong gate dito sa akong balay, kana nga bisan puthaw manggod, natayat na gayud, nagabok dito sa ilalom. What is that? Wala na hitabo kalit, dugay kayo. Is that right? How do you say pagkagabok? Is that the way you say it? Dugay kayo, hinay gayud ang pagkagabok. Watch, walay church, kalit gyud
mahisama sa kalibutan, magsalikway sa tinuod nga doktrina sa kaluwasan, it's never quick. Most of the time, the first doctrine to change is not salvation. Kasagaran, ang kaluwasan, ang doktrina sa kaluwasan, kanang kinalasan nga doktrina nga mausab. Diya, sa ka church nga nag-slide, nga nagsimang padulong sa kalibutan. Most of the time, the first doctrine to change in a church is the doctrine, are you ready, of separation. Let's put these on the board, wifey. Kasagaran. Now, ang yawat na daghang paagi nga makalihok siya. So I'm not saying always, but most of the time. Kung naay church nga mo simang sa tarong nga dalan, mo biya sa plano sa Diyos para sa church, magtipas na, normally, the first doctrine that they stop preaching and teaching and living is separation. And here's why. Many Christians don't believe separation is doctrine. Magbahin ng mga tao, kana ang practical paagi sa pagkinabuhi, pero ang doktrina, kana ang nailabo sa kaluwasan. No. Separation is Bible doctrine. Listen to me very, very carefully. God expects His children to be different from the children of the devil. Ang Diyos nagdahom nga ang iyang mga anak what's the word I'm looking for? Be different. What's the word I'm looking for? Malahi, magpalahi, gikan sa mga anak sa yawa. But if you go into almost any church in Dapitan, unsay mong makitaan, ang mga membro, ang ilang pamiste sama sa kalibutan. Ang ilang pag-istorya sama sa kalibutan. Ang ilang music sama sa kalibutan. God expects His children to be separate. That, listen to me very carefully, separation is Bible doctrine just like salvation. Diri sa Truth Baptist Church, nagatuta, og nagatudlo, og nagawali, nga ang kaluwasan, maluwas ang tao, tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, nga way labot ang buha sa balaod. We believe the Bible teaches by grace through faith, not of works. That's Bible doctrine. Klaro nga doktrina, dilit na maluwas pinaagi sa atong buha, maluwas ta tungod sa sakripisyo ni Kristo, complete tong yang bayad, walay kulang, dalit na kailangan mo tapal, o libre ang regalo nga kinabang walay katapusan. It's a gift. We don't pay for it. We don't earn it. We accept it by faith. That's doctrine. Amen? But, ang maurang Biblia nga nagatudlo, nga maluwas ta pinagi sa tungod sa grasya pinagi sa pagtuo, kanama ang Biblia nga nagtudlo ang Diyos nagdahom, nagsugo, nga iyang mga anak magpalahi sa kalibutan. Romans 12 verse 2, let's look at it this morning. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O gayaw pagpahiuyo nining kalibutana, apan pagpausab kamo, and I like to add sa kinatibukan, because that's what transform means. Apan pagpausab kamo sa kinatibukan, pinaagi sa pagbago sa inyong hunuhuna, aron inyong masuta unsa ang maayog, makapahimuot o hingpit nga kababuton sa Diyos. What does God say? Be not conformed to this world. If you are saved, don't be like the world. Kung naluwas na ka, ayaw mahisama sa kalibutan. Conform means accept the form of the world. Or we could say, pagdawat sa mga uso sa kalibutan. Modawat sa mga paagi sa kalibutan. Go with me to 2 Corinthians chapter 6 verse 17. It's doctrine. Separation is a Bible doctrine. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. I'm going to show you this morning why churches change their doctrine of salvation. It starts with the doctrine of separation. Almost always. 2 Corinthians 6 verse 17. Kunana say amen. Wherefore, come out from among them and be separate, saith the Lord.
and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Tungod ni ini, gawas gikan kanila, og pagpalaing kamo. Nagiingon ang Ginoo, og iyaw paghikap sa mahugaw nga butang, og ako mo daw kaninyo, and I'm going to change the translation in the Visayan to make it more correct. Og magpakaamahan nganha kaninyo. Be a father. Play the role of a father. He's dealing with the relationship, not salvation. Og ako, meaning ang Diyos, magpakaamahan nga na kaninyo, og kamo mahimo nga akong lalaking mga anak o babaeng mga anak, nagiingon ang Ginoo nga labing gamhanan. What do we see here? The doctrine of salvation. Maluwas ta, pinagi sa pagtuo lamang. The doctrine of separation. Kung ganahan ka may suod nga relasyon sa imong langit nga amahan, kinahanglan ka mahibulag gikan sa kalibutan. That's doctrine. That's doctrine. Dili ka makasuod, dili ka makaangkon sa suod nga relasyon sa Diyos kung suod ka sa daotang kalibutan. It's really, really simple. It's really, really simple. Let me see here. Jacob, come here. You look wicked. You can be the world. All right, Alisa, doesn't this look like a wicked, worldly person? And Jacob, you can be the wicked world right here. Now, it's real simple. Come here. Let's see here. Unsay sakto. Wala ko'y mayong illustration diri sa Diyos. And, little boy, come here. Little boy na lang. All right. Now, I realize what I've done, and I'm very sorry. All right? All right. So if little boy represents God and Jacob represents the world, look, I can't be close to both of them at the same time. Kay dili sila duo sa usag-usa. Pero naidakang Kristohano na diri sa tunga-tunga, ganahan ko niya na, pero ganahan ko nga duo sa Diyos pod. That's what you call a CCM church. Rock and roll, praise and worship churches, what are they doing? They're trying to have the world and God says, I'm sorry, we can't have a good father-child relationship. Ikaw nga ko nanak, pero dalit ka suod. Am I making sense? Thank you, gentlemen. The doctrine of separation, what does it teach? You can't be close to God and close to the world. You have to choose. Kinahanglan ka mag-decision. Unsay mong ganahan. That is Bible doctrine, just like salvation is Bible doctrine. We sing the song, what can wash away my sin? Unsay tubag, nothing but the of Jesus. That is Bible doctrine. Okay? Unsay kinahanglan buhaton nako kung ganahan ko nga may suod nga relasyon sa akong langit nga amahan. Mosalikway sa kalibutan. Bible doctrine. Come out from among them, be separate from them. Why? So you can be close to me. Ako magpakaamahan kaninyo. I will be a father, not meaning I become your father. I will be able to be fatherly. We'll have a close father-child relationship. It's Bible doctrine. Pero lukop sa kalibutan, na men of God, mga pastor, mga maguwali, nga, nag-stop na sa pagwali, kabayan sa separation. They just don't do it anymore. Magwalik sila sa doktrina sa kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang. Dili ka makaluwas sa mong kagulayong regalo na gyud na grasya sa Ginoo, pagtuo sa tao, maluwas tao ay labot ang buhat sa tao. They preach the doctrine of salvation, but they don't preach the doctrine of separation. Why? Why? It's real simple. Because people get mad. Na ay mga tao nga masoko. O diri sa Pilipinas, ang mga membro, dili mo pakita nga nasoko, sila mo biya lang diretso. Sa US, makiglali sa Pastor Dayon mo biya. Sa Pilipinas mo, mawala na. Asasi. Di ba? Nga naman ang tao, ang pastor, dili ka na magwali sa separation. Tungod, kung ang pastor magwali, nga ang mga Kristohanon, dali angay nga maisama sa kalibutan, ang mga kalibutan nga Kristohanon masuko. When the pastor preaches, ang mga Kristohanon walay katungod nga magbantay sa mga hugaw nga salida, ang mga tao nga nagbantay sa hugaw nga salida, dali malipayon sa pastor.
People who are saved, kung naay tao nga Baptist, naluwas na siya, na-baptize na, Baptist na gyud, dili siya masuko kung ikaw magwali kabahin sa kaluwasan kay nagato siya ni Ana. Dili maigo siya. Pero naidaghang tao nga naluwas, nga masuko na kung ang pastor magwali kabahin sa worldliness. People get mad when the pastor stands up and says, Christians should look different than the world. Kung pastor mo barong musulti, ay, ang mga Kristohanong dali angay nga magsunod sa uso sa pamisti sa kalibutan. Ang imong buhok, dali angay nga murag sa mga K-pop singers. Ang mga tao nga mudawat gayud sa doctrine sa kaluwasan, masuko kung pastor magwali kabahin sa ilang sala. Ang mga Kristohanon, kung pastor mawali, ang mga Kristohanon walay katungot sa pagsunod sa mga uso sa pamisti nining daotang kalibutana. People get upset. The pastor says, maluwas na pinaging sa pagtuo. Amen! O ang Kristohanong kinahanglan mag-separate sa kalibutan. Ang mga babae, dali angay nga magsuot sa halter top, maglakaw-lakaw diya sa ilang neighborhood. Ang mga babae, ang mga Kristohanong babae, dali angay magsuot sa shorts, mapakita sa ilang paa. Ang mga Kristohanong, ang mga lalaki, nahadlok sa iyong sawat, naglanta. But separation from the world is Bible doctrine. Can I show you a verse I found yesterday I've never noticed before? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Dali sa dapitan, ang pastor mo barog mawali, maluwas ta pinagi sa pagtuo. Amen! Why labo at tumayang buha? Amen! Ang mga Kristohanong why labo sa pagbaligya sa iyong boto. Look at Ephesians 2, chapter 2, verse 1. And you hath he quickened. Quickened means made alive. Kay we were dead in trespasses and sins. So siya naghimo na to nga buhi. Mihatag na to sa spirituanong kinabuhi. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. I ran way too fast. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Bisaya. O kamo iyang gibuhi. I think we'd say iyang gibuhi na. Kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. Diin niini, or meaning diha sa sala, diha sa tong kinabuhi sa miagi, diha sa kalapasan ug sala, diin niini sa miagi nga panahon kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinabuhi niining kalibutan. What does that mean? According to the course of this world. You translate sumala sa paagi sa kinabuhi. We could also say it this way. Sa miagi, sa wala pa ka naluwas, milakaw ka sumala sa pagdagan nining kalibutan. That makes sense, doesn't it? The way the world runs. Ang dagan, ang paagi sa kalibutan. So what does that mean? Sumala. Sumala means sila maghimo sa paagi or sa dalan dayon ikaw magsubay niana. Diba? It means they set the course ug ikaw mag-uyon sa ilang paagi ug ikaw magsunod sa paagi or sa dalan nga ilang gihimo. That's what sumala means, right? It means, in English, it's according to or in accordance with. Do you know what accord means? Uyon. So what is God saying? Sa wala pa ka naluwas, naglakaw sama sa tanan laing tao wala naluwas, nagfollow ka sa paagi sa kinabuhi sa mga tao nga wala naluwas. Syempre, kanang paagi sa kalibutan. But then he continued. I lost my place. Where are we at here? Verse 2 again. Wherein in time past you walked according to the course of this world. Look at the next line. According to the prince of the power of the air.
the spirit that now worketh in the children of disobedience. Sumala sa prinsipe sa gahom, sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkamasinupakon. Who is the prince of the power of the air? He's got another name, the God of this world. Little g. The prince of the power of the air, kana maong yawa. Siyang prinsipe sa kahanginan. He's the God of this world. Let me read you another verse, 2 Corinthians 4:3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world, little g, dili tino nga Diyos, ang gamay nga Diyos, ang yawa, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Diha sa kangkinsa, ang Diyos ni ini nga kalibutan, mibuta sa mga hunahuna kanila, or nila, nga wala nagtuo. Okay, so ang yawa, maong temporaryo nga Diyos ni ining kalibutan na hangtod, ang Ginoo magbutang kaniya sa linang nga kalayo hangtod sa kangturan. Pero temporaryo, ining panahon na, He's the God of this world. And ang daotang kalibutan mag-uyon sa yawa. Kay ang ilang dalan, ang pagdagan nining kalibutan, watch, it is sumala sa prinsipe. Now, was it in English? English. It is according to the prince of the power of the air. Who is the world following? The unsaved world is following the devil. And that's what it says in the next verse, where we just read, hold on. In verse 2, we read it. According to the prince of the power of the air, the spirit, so we were talking about the devil still, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kinsa ba ang mga anak sa disobedience? Kanang mga tao wala na luwas. They've not obeyed the gospel. They're not saved. So who is working in and through the unsaved world? The devil. Okay, let's follow the logic here. If the world is following the devil and you are following the world, whom are you really following? All right, I'll let Michael be the devil. All right, Michael. Sakto gayud ni. All right, come here, Michael, right here. Vaughn, you get to be the unsaved world. Let's go. Come on. Now, Michael, just grab onto Vaughn's arm, his arm, okay, and take him that way. Slowly, stop right there. Now wait. If I'm saved, pero magsunod ko sa usa sa kalibutan, paglakaw, kinsa siya nagsunod? O kinsa ako nagsunod? That's what the verse says. Thanks, guys. Sumala nining nga verse sa Ephesians 2. Kung ang Kristohanon mo sunod sa kalibutan, nagkinabuhi siya sumala sa paagi nga gipaymutang sa yawa. Can you say CCM? Christian contemporary music. Whom are they following in every area? Ang mga tao nga naluwas, pero naghimo sila sa mga songs, they copy the world's music, they copy the world's hair, they copy the world's styles, and the world is following the devil. I'm telling you, separation is Bible doctrine. It's Bible doctrine. Pero daghan ang mga pastor, dali na ang magwali sa separation. Kaya nga naman, nahadlok sila. Sila kabalo, nga ilang mga membro na igugma sa kalibutan. O kung sila magwali, kabahin niya na. Murag ang ubang mga membro, masuko mo biya sa church o wala na ko'y membro. So, unsay pulo sa akong church. Did I say that correctly? Was that clear? Pastors don't preach because they don't want to lose their members. That's it.
I decided a long time ago, I would rather have a few members who want to follow God than a church that's full of people who are following the world. Kana akong decision. So kung naay tao masuko, dali ko mabalik sa church. Kana depende nila. But I'm not changing because I want to follow God, not the devil. Do you know why Christians get mad and leave churches? Nahigugma sila sa kalibutan, labaw pa sa Diyos. People say, I don't like the way Pastor Mike preaches. Dili ko ganahan sa paagi nga siya nagwali. I got news for you. If you don't like my preaching, you wouldn't like Jesus. Natingala ko si Pastor Mike nagwali na ang babae dali angay nga mag-slacks. Wa ko nakatuni ana. But that's what the Bible teaches. It's in the Bible. I have only one question. Asagi kan ang culture, ang uso ng ang babae mag-slacks. Kana nagikan sa church o sa Biblia or nagikan sa daotang nga culture dito sa US human sa World War II. Diya sa World War II, ang mga babae nagsugod og slacks aron mag-work diya sa mga factory, kaya mga soldiers na dito sa gubat, sa mga babae nag-work sa factories, so nag-slack sila kay delikado ang sayal. Kanang sinugdanan. Dayon, diya sa panahon sa Vietnam War, there was the hippie movement na nag-rebuild gayud ang batanon. Ang mga lalaki nagpatas gyud ang buhok, ang babae nagsuot og slacks ug miniskirts. Ang ilang entire culture, ang tibok culture sa hippie movement, mao ang what was it? Free love, meaning pwede ka magdulog ni bisang kinsa, no marriage, free love, rock music, and drugs. Naikantohon, kinsa nagkanta niyanan. It's called, hold on. Something Susie in the sky, something in the sky with diamonds. Hold on. I can't remember the words. It stands for L. Lucy in the Sky with Diamonds. Beth, that's Beth's favorite song. And Lucy in the Sky with Diamonds. Nagikan sa niyanak na panahon. Do you know Lucy in the Sky with Diamonds? That doesn't even make sense. You know what it is? LSD. That is a drug that makes you hallucinate. And kana mao ang gigikanan sa uso nga ang babae mag-slacks. Now, you say, well, Pastor Mike, but we're used to it. I know, but I'm supposed to preach the Bible, not what we're used to. So let's go to Deuteronomy 22, verse 5. Everybody who wants to ignore what the Bible teaches hates this verse, but it's in the Bible. Deuteronomy 22, verse 5. Deuteronomy 22, verse 5. Kunana, say amen. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. That word pertain is translated as iya, and I would agree with that translation. It belongs to manhood. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are an abomination unto the Lord thy God. Ang babae, dali mo sulob, niya nang ginasulob nga iya sa lalaki, niyang uska lalaki mo sulob sa bisti nga iya sa uska babae. Kayang tanan nga magbuha sa ingon, mga dulumtanan, meaning sila, mga dulumtanan, ngadto sa Ginoo nga imong Diyos. Now, the problem with this verse is the end of it where it says, all that do so are an abomination. God says, sa diya nagmugna ko sa lalaki o babae, nagtuyo ko nga na diferensya, gyud klaro nga diferensya sa ilang pangiste, aron kung mukita ka sa tao gikan sa halayo, kabalo ka kung laki or baye. That's why men are supposed to have short hair, women have long hair. Women wear skirts, men wear pants. Why? Gikan sa layo kayo, klaro man, laki or baye. Klaro man. And God says, when a woman wears that which pertaineth to a man, magsuot niya nga iya gayud sa pagkalalaki. God says, I hate that. Now, you can argue with me and say, well, I don't think that's pants. Fine. So please tell me, what could it be then? Unsa ang suoton sa lalaki
nga magpakita sa diferensya. Slacks lang. There's nothing else. Everybody wears the same kind of shirt. In the Bible, they were called breeches. The word breech means there's a break. Na opening. Breeches. And only men wore them in the Bible. So here's my question. Para sa tanan Kristohanan nga babae karon nga nagdawa sa pagsuot sa slacks. Here's my question. If you don't believe this verse is talking about pants, then what is it talking about? Unsa ba? Wala laing nga mahimo. And here's the problem. Even Baptists in the Philippines here in Mindanao are not preaching this anymore. Ang mga asawa sa pastor mismo mag-slacks. And here's what I have seen. When a pastor stops preaching on women wearing pants, he stops preaching on separation, period. In 5, 10, 15, 20 years, kanak na church dali na mag-soul winning. Watch. Okay, go to the churches where the pastor's wife wears pants. You're not going to find 20 soul winners out soul winning on Saturday like we have here. They're connected. Ang unang area nga mga church ma-change maong separation, kaya nga naman, kaya kanang area nga mga tao mahimong defensive. And ay dakong pastor nga nahadlo. Can I just tell you, sometimes it's not fun being a pastor. Do you think the pastor enjoys making everybody uncomfortable? Don't be stupid. Pastor Mike, isog kayo ka. Yes, ug mosulod ko sa opisina, ug magtago, ug maghilak. Wala lingaw diya ni Ana. But I'm not going to let this doctrine change because I know if this changes, naib sanud. Normally, the first doctrine to change is separation. I'm just going to say it. We love everybody. Anybody's welcome in our church, but I'm going to keep preaching separation. Dili ma-change. Dili ma-change. Dili ko musulod sa mong balay o magwali kanimo. Pero dili sulod sa church, magwali ko. Let me say this. Kung babae ka, huwag ka maghunong-hunang. Pastor Mike, I just don't understand. Let me tell you how to understand. For 5 years, only wear skirts. I promise. Kung magsayal lang ka sa 5 years, katapusan nakasabot na ka. Ang problema, karon na anad ka sa slacks. O kana ngay mong naandan, nagbuta ni mo sa kamatuoran. Is that clear? Just decide, you know what, I don't understand, but I'm just going to try it. I promise, in a few years, you'll understand. You will. Dali na ka comfortably mag-slacks. I said number 1, usually, ang unang doktrina nga mausab, ang doktrina sa separation, kayang pastor, dali ganahan magwali, kabayan sa mga butang, nga ang tao, kung ang tao masuko. Number 2, the second doctrine to change is usually the doctrine of soul winning. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5, verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Second Corinthians chapter 5, verse 18. We've been teaching in Sunday school for about 10, 12 weeks about soul winning, how to share the gospel. Well, what is the doctrine of soul winning? Ang doktrina mahitungod sa soul winning. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Kunana, say amen? And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. O ang tanan mahutang iya sa Diyos, kinsan nagpasiguli na kanato, ngato sa iyang kaugalingon, pinaagi ni Jesus Kristo, o naghatag nganhi kanato sa buluhaton sa pagpasiguli. Let me explain to you what that means. Pagpasiguli, reconciliation means na ay duha ka tao o na ay panagbingkil. Na ay problema sa ilang relasyon. So nahibulag sila tungkol sa problema sa ilang relasyon. Kinsa wala pagigamit na ko. Akong gamitong Rainiel, Ali, Jade, Ali, Ralph, Ali, and do I need a fourth? Hold on. Ali, Kian, Ali na. Ali.
I don't even know if I need it, but I just don't want you to feel left out. So, all right, so come here. Kinsang Diyos ni ini. Wala. All right, Kiana, I'll let you be God, all right? Don't get proud. I'm just kasi naikilat. So, ayaw na, ha? Okay, so we're going to have Kian be God. Okay, come here, Jade. You're going to be an unsaved person. Ralph, you're going to have to be Jesus. Oh, boy. This is, all right here. Now, wait. Watch now. Watch. Here's the problem. Ang Diyos ug ang tao kaaway. Tungod sa atong sala, nahimo na tang kaaway batok sa Diyos. So, ang Diyos nagpadalat ni Jesus aron mahimong sakripisyo lang sa atong sala, aron ang Diyos matagbaw. That's what is the word there? Propitiation. He was an acceptable sacrifice. So, tungod natagbaw na ang Diyos kabahin sa atong sala, then Jesus, grab his arm. No, you grab his arm and drag him over here. Bring him over here. Dada siya dire. And you two shake hands. He brought reconciliation in the relationship. Pasig-uli. Giayot ng relasyon. Jesus reconciled them because He offered the sacrifice. Ang Diyos nagdawa sa sakripisyo aron okay ng relasyon diri. Okay? So, in the verse we just read, Paul, is Paul, right? What's the book? Paul? Huh? 2 Corinthians. Si Paul nagingon, Jesus reconciled us, kitang tanan kanato, nato sa amahan. And then he says, God has given to us the ministry of reconciliation. What does that mean? Naluwas na si Jade. Diba? Basin. So, all right, let go. So you come back here. Okay? Naluwas na si Jade. And God says, okay, Jade, naluwas na ka. Nakoy buluhaton para nimo. Pangitaw nimo ang laing na kinahanglan i-reconcile. Dadat siya ni Jesus. Si Jesus mo dadat niya nga to samahan. Kuha siya. That's the ministry of reconciliation. Okay? Now you grab him, take him to the Father. Pugson lang. All right, stop right there. All right, now stop. Now watch here. Does that make sense? You understand that illustration? That's Bible doctrine. God has given us, if we are reconciled, kitugyan sa Diyos, nganhi kanato ang responsibilidad na magkuha sa uban aron sila pod ma-reconcile. That's Bible doctrine. That's the doctrine of soul winning. All right, thanks guys. Sit down. So what does this mean? Kung naay pastor mag-undang o pagwali kabahin sa separation, unsa mahitabo? Ang mga membro mahimo ng kalibutan diha sa church. Kay dili na sila maglikay sa sala. Maminas bisan sa klase sa music, magsunod sa uso sa pamisti sa kalibutan, magbantay sa mga salida, naidawt ang mga higala na mukuyog sila sa mga dances o mga activity, dawt ang mga butang, sa disco, walay diferensya. So kung naay tao nga kalibutan kaayo, what is the result? When a pastor stops preaching on separation from the world, his members become worldly. And people who love the world don't love what God loves. 1 John 2:15. Tanawa. 1 John 2:15. Ang mga Kristohano nga nahigugma sa kalibutan, dili mahigugma sa mga butang nga gihigugma sa Diyos. Look at this verse, 1 John 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Kung nara sa amen. Love not the world, neither the things that are in the world. But look at this phrase. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayaw, higugma ang kalibutan. Niya mga butang nga nasa kalibutan. Kung nadunay tao nga naghigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kini wala nagpasabot nga wala siya nahigugma sa amahan. It means ang gugma sa amahan wala diha sulod sa iyang kasing-kasing, dili siya mahigugma sa mga butang nga gigugma sa Diyos. That's what that means. The love of the Father is not in him. He doesn't love what God loves. So what happens?
na mga kalibutan nga Kristohanon, wala sila gana para sa pagsangyaw. Kung tao nagbantay sa hugaw nga salida, naminaw sa unod no nga music, nag-follow sa tanan uso sa kalibutan, nag-sexy ang yang sami, panpamiste, nanguyab-uyab siya, wala siya gana nga magsangyaw. Kaya nga naman, wala siya naiguman, iyan nga giguman sa Diyos. God loves souls. The person who loves the world loves pleasure, loves themselves. And what happens? Kung ang pastor dili magwali sa separation, sa dili madugay, kinahanglan siya mag-stop po sa pagwali kabayan sa soul winning. Kaya nga naman, ang mga membro, magsugod-sulting, uy, ang pastor kanunay, mag-pressure na mo. Mas mayo, mangita ko church nga, diin mas comfortably ko. Oh, mas comfortably sa laing church. Kaya nga naman. Kaya ang laing church, mas kalibutan hon, sama kaniya. I said this recently, I'm going to say it again. I don't want worldly people to be comfortable in our church. I want them to change and follow God. But a pastor who stops preaching separation, puhon-puhon, dali na siya makawali ni inipod. Kaya ang pareho nga kahadlok nga nagpugong kaniya diri, magpugong gihapon diri. Most of the time, the first doctrine to change is separation. The second is soul winning. And once both of these change, and the church dili na mag-soul winning, the pastor says, oh, dili ka kinahanglan magsangyaw, just love everybody, paghigugma sa tanan, ug ang kung tao mo kita sa pagkanindo sa imong batasan, sila magdoon nimo og mga tana. How do I get saved like you? If you've just lived, they call that lifestyle evangelism. If you live right, people will come and ask you. That's not biblical. The Bible way is go. But a pastor who doesn't preach separation, you know what he's going to do? He's going to start making his people feel okay. God doesn't expect you to actually share the gospel. Just live good. And then maybe people will come to you. I've noticed something. The only kind of churches that teach lifestyle evangelism are also the churches that are exactly like the world. So why would anybody want to come to you if you're just like the world? Why claro? Number 3, last name. After separation and soul winning have died, that's when it's easy for the devil to change the doctrine of salvation. Go ahead and put salvation on the board, wifey. Kung ang church dali na busy diha sa pag-soul winning, diha sa pagpanghita sa mga tao nga kinahanglan maluwas, that church will eventually start changing the doctrine of salvation. It may take 10 years, it may take 20, it may take 30, but they're gonna change. You can't keep just one piece of Bible doctrine. It's a package. I'm showing you why churches change. Here's the point of the message this morning. Truth Baptist Church, listen to me. I'm done. Yeah, sa bisan unsa nga mayo nga church, the battlefield will always be separation. Always. The devil never stops attacking this. That's why the cell phone is such a dangerous temptation. Because makatago ka samtang wala nag-follow ni ini. Separation, kanunay mong doktrina nga atakihon sa yawa. The devil fights separations. You know what that means? Very practically, very plainly. You have to decide which side you're on. The devil and the world or God. All over the world, right now, na ay mga Kristohanon, naluwas na tao, nga nagsulay, mag-change sa ilang church. Now, praise God, we don't have that problem here. Probably because maisugong yun ang pastor. And we're a young church. But I'm talking, people have been saved 30 years. When I was in Bible college, na ay mga musicians, kanunay nagsulay mag-adjust sa music gamay. Magpasikat gamay. Always fighting the pastor.
All over the world, that's happening. People, ang mga membro, mag-push sa pastor. Pwede tayo magkanta ni a song. Hakinig ka rin na, nindot kayo, praise and worship, pero nindot, may ang feeling. Pastor, mas mayo kung dali ka kanunay magwali nga isog kayo. Kung mag-change ka may mong pagwali, akong silingan, basi mo. What are they doing? They're trying to change the church. Watch now. They don't know it. Pero nagdapig na sila sa yawa. Kaya ang yawa ang nagsulay, nag-atake sa separation. So you have to decide which side you're on. Kinsay mong dapigan? Ang Diyos, ang yawa. That is the doctrine of salvation. And that's hard because we live in a world where many saved people, sorry, they're on the wrong side. I'm not saying they're not saved. Naluwas sila, pero gilimbongan na. Here's my challenge to our church. Some of you, especially you new folks, you probably sometimes basing maglasud ka usahay. Nga naman si Pastor Mike stricto kaayo, kabayan sa tanan. Watch me now. I get it. When you're a young Christian, it's hard to understand. Kaya not gyud ka sa pagi sa kalibutan. You lived like the world your whole life. So here's the challenge. Dili ka kinahanglan makasabot sa tanang akong walihon aron magdesisyon ka nga magdapig ka sa Diyos nining agubat. You don't have to understand why I preach about pants. You don't have to understand why I preach about music. And you don't have to understand. You can just decide, you know what? Magdapig lang ko, murag makasabot ko sa umaabot. A good understanding of all they that do His commandments. Just decide to follow God and you will understand. Makasabot ka. Full understanding is never a requirement for obedience. Can I ask you, why don't you just decide? Usahay. Kung ikaw maghunuhun, usahay, dali kong makasabot sa pagkastrikto ni pastor. Pero nagato ko nga sincere siya. Huwag suot siya sa Diyos. So magdapig lang ko sa pastor. Not for my sake, but for yours. Ang pagsabot mo apas. I don't want our church to change. Dili ko ganang mausab ang doktrina sa kaluwasan. Dili ko ganang mausab ang doktrina sa soul winning. So I'm going to fight right here. As long as we fight here, this isn't going to change. So don't worry if you don't understand. You will. Why don't you just decide, I'm going to be separate from the world. Mahibulag ko gikanining kalibutana. I'm going to be different. Join God's team. Dapig ang Diyos. Or sa Diyos. Pagdapig sa Diyos. It's not your pastor, it's God. Ano naman ang mga Baptist stricto kaayo? Kay ganahan ta magpabiling nga faithful sa kamatuoran sa pulong sa Diyos hangtod si Jesus mobalik. Kana akong plano, unsay mo. Tugon na mga ulo, yung mata.